Yada say ya mwakwa baby me ya Adom TV bedroom na ugu social ne yada se pa umre no wadaje yada okase no so ase ama okra no nipadua se nenso na humobro no na dom no asome no emienu so yada se pa stations ne do so nenso de abre bia no Adom TV na wo de yada nyame hira mu nyina baako Adom bedroom ne de 5:30 wa mu follow no 5:30 ni abase bedroom ebra yede nwom sa yewie pa apostle doctor ni ite go ba no be hye nkran owie a na ye de news no ato so nti news no ne yewie a ye de bonkrata ne Adom online stories no eto so edwumade yi oman hene kwabna sante afia mankwa atamaklo there's owie a kira wona wo hono ne do so Weber Mark Weber Richmond OPD Edmond and Thomas and Isaac and why be said designers Asempa and Osofija and sound ye Frank and makeup on so Florence and Lizzie Nafi Isaac and so my light into here bright sound on Nafi MC also one mother mom dear 2 months you know a big production team but just that yenya advantage wo eso kwasinsia ensu giremu dendende ene lawyer kojofojo ene Kofi Ampedu omunyina yene ye kaboma ye bedwam team no awrade adom ya anya careful ye bewie na obi afa camera ne mukura pie market time sa so ba Kofi na ngwa tu no ngwa ti be me na no pa menchi awe Masa, na ya sade na wo ye na edise. Mi bisa ko se de a. Na bi mi bus e de na ya wo ye no. Unnim nyoma bebe. Mi nim ti na mi busa, mi se e de na wo ye. Tie. Mi tie. Mi se e de a bia. Ani ko peja yi excavators ni bia ni ma hu se wo jimi. Ehunu ni wonye hu. Aje. Ti be mo watch. Bejoso na no mate say Ankopon Adom bibia na ne kwem bibia ye fine ye nsuo no gusu to ai is that ye flowers ne de ai kama said ye flowers say ye nye ni da so nsuo epete to kakre asaba prom na wo nipa di ono obo se ne nse so adenti na ho be kire wo that's it ye we kura sa ka ho enipa na omo bo opose omo ye casket ama omo ni bo omo so na o te palanquin palanquin so ni se ye di nipa abeti se ni sisi so ye di nipa abeti so na obitim utim sa ho ne do amen awrade nyankopon ye kwa ye nim kura eti ho de omo ka we so ye nti ye ni won ye di me hu ai so atias ye ni wo we ya no enu na be hu mo na nko mo po afiase omo pese ka to fom woduma ana fi mo se hu wachi mfuturu ye koja wo mo kura koja wo mo ti de hia se wo de koso ene ese ene de ti ese ene 40 emu ache mienu 15 ene 50 emu ache ene wa ba mu emu ache mienu na woni se ka 29th day no kura na enze jenisi ene ye ni ma na ye ko ene mi obi eyi a watcho Oman and crying like Central Business District was so but they are surprising you kunu. Obi ade no obi say obi a yes won call a bicycle lane na ono ko ni nim say Accra your bicycle lane bi ho. Enti won kwa o share obi say no so no ade we unya bi wa ha. Tina ba mu abu bi wa na mu be 2 hours ti o wa na obi si da bi ade na open onko bicycle lane mo obenya. Oko ya ade ni. Oh. Na je se unsa na ba mu bui 2 hours no anam nkran mu a onya saade no na nso ye cars won sa nko bie mu nti mo ba mu ai den system ni mu na Thomas okasa oba be sia mu na watra na moja tu na mfie du nsia mfie du mienu na all praise obeso Yesu na taade na no keke wo le ni pe block no you can no se fata chok ba ye locate no of fire enter tu be wuram bi wo be fam na Zakios okra Zakios radio pa na ya no maka ezi enyum no that was Zakio we mi kore Yesu
Yesunti Mafrudia. No bulikatia way, no bulikatia way. Yesunti Mafrudia. Maya. Zacchaeus. Kita. Oberem. Jana pa oberem bi why? So important. The person catch your baby adan say abrabo no obi ani ho obefa no memere. Fashion otirim sa say once our beton no now you are ready to face battle. Battle be also conquerable. Yeah. Battle be any want me to susa. Fashion otirim sa na fi sorry na pete ho na fi ko ni me no. Sorry. I told you the work at the remember my kwa de ba ko ha adwin de motorcycle for the accident e ba too much. Motor for incident car si pimpim mo no so pimpim ni panatitu traffic is here. No one na montem sa ka bibi ni no na so obi twam abati po na akofa asema banti. Mesre aban we share bo say obe regulate that front of a motor bicycle ne wona etwi no. Baby edu no yentimi nyam hwade e de hyehyɛ pa eba betum mi hu nyoma yi utwi motor a se be o te se car eko tu so hyehyɛ wo no se utimi di so oh enu ada ka okudi pam sa and almost every time yes almost every time titu omo ye kuri ase omo de aduane ana se let di kon medika sabati bram Odi ambobi ka ejina so cross no na moto no oyi afa mesremo menhwe da fe pragia for no so no monfa the right pragia wo you overtake monfa the right say so we nipa ho a won so monfa the right because car no ye kosi wo kosi wo so di me ha me kwa so bibia wo be wo so wo park bram na ko uwie acha opanko a mo mi mpa acha ni wo mo mi mpa acha no ntime service car ntime siesie de damage na wakọ so mo mi anto ye bo ayi ora hen record ya no pembu mu chia papa wo so kan mire bi na wo ho no Sasa pragia ya bobo ya mo fa main road so papa ni dika mesu wo mo kwa light bia ni ho enti wo se ade ebe mu wo se bibidi wanim ye ase akwan mu ayedu ena wo ben ya wo ba ma highlight na wo se se ka bi like bibidi wanim enfa kwan no so se mo fa so eno so je se ye de ayi abayefo aba ana police aba be chew wonim so woni light reflectors ene bola car se any light ye adwuma match na chini nanim esumo mo moto ahodo no so nim do makofo abo ho apose for nkania na wona ma na e wani enti wu adekra eba se so se yanko nkrata ni mo ba won Ghana se ma hodo won kwa ni ba so a trofo a won light eye ayi akata one kakra ase ayi torch kese bi no de abwa ni mo enti eba wo hu se ye trotro se ye moto until se bebe on kakra won se enti full car na ebe and then ye ade bia ye pese ni panke ye ho asem enti top bob ni bia shem na se 40 Ghana 80 Ghana tie Ghana nkomo ni anopa we ya himachi ya gempa bypass no sa abubu ya from mo se nrura no se o mo di baby aye baby omuhwiegu ana himachi bia anopa ya chi nipa tu ho no se nkofo bi so atete o mo ahun se ejuma mo bi no mu wia no o ma pep o ma dwane ko nti ye hudu obehwiegu ho me say me gina ho na me hwa mo sia na mo na de ne beba o trim ama wo kwaji sika fri obi wa fa ne ball na odi beko tua baby na hwiegu wura man say Esremo. Enchicho. Ana face mo amoti potem mo nhwe mo so mpa alumino. Mo nhwe mo yi. Ye kwan no nyoma na atutu afim dudu na asa. Ene mo de fa so ni nyina asi ye jai sa community watch ne neighborhood sa ayini. Ye jai all those responsibilities. Ade obo kwa chi eku. Mesremo a moma ye mo ye community ne wo. Assemblymen no. So ata say. Wo kan assembly ni kwa dia enye papa biem je say. No me kan assembly ayifo na. One of older showman kwa no so a e frɛ baby cemetery. And the cemetery no omo dua fa so nyina the shops asisi. Enye cemetery biem. Nipa igusu sie nipa wo. Ite funu a ye ko sie the fresh. Omo dwidwi nyina firi ho. A ho sie bubu sie ne basa no mo si store. Anopa wi anwumre ekoso. Enti omo wi a na assembly na sabe tworo ho. Stop work now. I'm so individuals na the trust stop work. Is there dia ye hu no. Obu ho a sabe ya obebrim ya ni so nti. No no akofa ink no. All the abetro stop work. Enti mesre Ebase another bigger picture is that Omani here lawless.
clueless obia te da sabrawa no amane crash e ba sa emwa esima wo do atoje odo boka tem de ebre be mai ho kwan na no pay de bro na online stories good say akasa be be yes e be phone lines wo be timi de atum but de e me de nyina say na no pay utie me tie ni because aduane de ebusu ama obi anya sika onyame adom na hira na mo say o mani pa bi na kom da into across the length and breadth of the country and be to me city across the length and breadth of the country epoye atoye atifi baabia no o sisi miamia hodo bi ho no ma se wonam na se komo de onko a just drive in and I walk in aduane bi a wo pedi no obenya di sa branch no ono di 40 years Independence Square no oye di BC seriously wasade fufura ba say Ghana from the 1st of August next month or the brato August the day dika we location na ya we kutansa musumi yo ba say August ne da edikan no mia bia obobo ho dawru o man nim ba bia no uni bia onam akomode uni sika emfa fere kom de nim fere kona kodidi free na fi call baby 0302-211-702-703-704 0302-211-701-702-703-704 so fra Sami jina so da Sami wo ko ano pe ya chia o Meji wo sumi ni aba ko pe ene mia o ma yin commerçant commerçant pa so me mama channel pe Joseph on a beaucoup de champions c'est quand je me fais au chemu ni on be bia be bia o mo bia fi chapa jo se me mama fi chapa di ma mo body buano no ma ni we di me se we bi shaw ka wo se wa tenenka so would you car was and confiscated cars yeah what tenenka what ko body if your car was in o ma ni di ko pisa se we ni se wow o buni ni kim mi nia basitari intina me kubisa ka wosin asem eniti na me kubisa na asem o ma nya che wo system nim inti abrante no mesre mo ada mo amu ben mo kire ni se ombre na ho ase me said that o ma nya wodu nim ka wosin yes nim ka wosin me wa fo ka wosin inti mesra abrante no mesre no okay yeah that's it no na mo break champion na ma otu yefo se wiase ebi mo abesenko na me de campaign so mo ye bo na mo break champion me do bi piase yeah that's it papa yem pa body ho abody no pay yem wache mo akwa ya me de afia yeah that's it yentie we yo mpacha mo wache bi e jo so ma gina so ache pa bucha meka fache you me say moi e se me because of Ghana han ye ka am say ye ya sune e di o se me timi hu on say mo ka say e dem bi se bi ya ko stop work we ni manima e ti se be nche o ma mu tweka plot no e di ma ko from ko si sada on e ti o me say bi ha ni suo kwan e bi a ye si dan so ma ye nimpa e ba ko fa se ma ba ye nimpa de nipa ni boka e ko e de ni afi yes demolish say de be dem fa ka sakisi e ko bo de ni ya sa atro ye nim se biribi ada ye nim ti na Ramsey site ye bu nkofo dan go a ase nipa bone se bi na obi ye be nipa bone se mu how implementation from ya ni ama ya ho kwan na nema bi say we've all been victims of this baby enso wo no o twama o aban so ya announcement say Ramsey site de okwa enye ye so obekọ ho ya da se abodi ye yemko Suleiman ho Suleiman pa ye mo ache mo akwa Mon. Ejo so would you am so and then the first time I met one count. O free free. Sanity. Wow. O free free. Papa. Me basil this me tamla na mama fa monkata bataka de me kana makata. Fache. And then nya me adu nya nya o. De bia me TV mo so no na dawo. Mo. Ma mi se won fa mo station India grokra. Yeah, that was it. Sule. Oh, manage mo program that years I am him. Oh. The Yamin come on, Yamin Mama one day. More for Governor Sante.
Nasile uka kameno uka okro o ye ni Memi egusi ni o. Oh, man ka gusi. Na wana ma fi wana nkasa sa acha sei. Ala o ye gusi, o te gusi. Ami ti gusi ka. Na fi wana ma kasa acha sei. Men kasa o de tie no. Asule. Ole. Oh, shia. Sule ya da se. Ah, chia ka. Forget one three. Nze ma kra one na yi. Me do saka one no pay mo ache mo akwa. Saka one ya mo ache mo akwa bo. No, hitachi mankwa. Ani papa obolo. Hey, macho man. Eje me no. Akasa mahane me ina makwa vigilante prebo. Ya do kwa ye benze. No pa e patrol for mbeti no. Una do ba kwa vigilante. Muna muka asemi che say yesora na pa bia yenka. God bless Ghana. God bless Ghana. God bless Ghana. God bless Ghana. Unianum mabodma no pay. Mbesa bodma man abbo. You can't get to Kankai. Kaka make can say, I think Gua, Midiani Sakawana, Midian, Yami Pa, Memphis West. Sir, ne brother. MC, or what I think you are Hanum, Honorable Pesa, yo. Madame Minyabema, a Juma, Akitesiano, Obono. Pay for Bia Vano. Yenye mfu ya dimum ni ya mwa kitesi anu. Eno no yada se pa mrana so yada se yemfansi ha. Ba yemfansi ya ni jisemba ko edi wi se graphic. A graphic. Government releases 25 million allowance for assembly members. Yes. Assembly members, you know. Yeah. How many allowance kakra? Ya me adro. Allowance kakra. Sa kakra. Eje bi mo bro. Assembly. Asika bi amanso okwa yie wo ko na emi wo ko sei. Nti sa ban ye discuss ya ba ye betuo wo ka. Pacho honorable 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 assembly man. Oh wow. Yeah. Nti ya da ba se e be koso anso mun koso na munya madwuma den no a mugu so ye no kwadomonline.com nsam no de bebre e wo ho ni tichi no fa akwatia by election nyame ya adoma mpanifo e de ba beto edwane no na wo adomonline.com na fe trasako pantan ana patan yes excavators and na ya hye ti no so adomonline.com eno so ho yemfansi ha ye da se radio for su 97.1 ya chia momo kwaba ora Fred amom migiri se oni ebusua na adwumafo bia hoye ye kwai padi ba padibotwe odi akudie mo nsem na ba twa na obedi *281# option e 4 twani se sie 1000 Ghana sumo amofra ye no mesro so oguso hwe ye twani se sie 10 cedi be 550 Ghana ubon se padi baba na o number na peke ntem 1000 waje abuata so muntwani se sie na mobedi medi afia amankwa tamaklo faseda mama Joy Trish wontadi ba ko ne hyeme meni oman ne kwabna sante ye kwaba ye nwie agudie mu nsamo eba no owie a health tips insomnia enna onna dan was me ye business met me laptop achi ehun sunsun so na ye bebre ye ntie sam komo ne do health tips so 5 minutes ye nche ye kwaba